abakomoyo bona ngabelozi sisafana ngabelozi ukuthi abelozi lokho wavela ngesehlakalo thizeni anti uyakhumbula indaba ukuthi amagama ezibokwe bebuzwa ngezehlakalo thizeni abelozi laba bebe abantu abathumba kakhulu abantu abathi mhlambe njengoba ubamukele bacine sebekuthumbile okay kwasithanda ngabelozi ukuthi balozi kusho ukuthi ababhidlisi ukuthi moyo ukuze ukuchaze kahle ukuthi moyo kusho ukuthi inhliziyo inhliziyo okhulunywa ngayo leyo esikhiwa lapho sengenza ukuthi uzwakale le esikhiwa kuthiwa is a soul, my soul. Okay. Ulenhliziyo embi yakuzwa umuntu ulenhliziyo embi ulenhliziyo enhle ngumoya ngesithi antuweza angithi isintu sikhulunywa ngendlela eziningi ibantu language abaye bathi sithi umoya wami inhliziyo yami buhlungu athi umoya wami ubuhlungu manje umoya kusho inhliziyo ngaleyo ndlela. Okay. Umoya lo esithi spirit soul ngasho kanjalo kodwa ke umoya wona into eluphawu yomoya inhliziyo yomuntu ihadi yiko thola inhliziyo yembi yani kukhula ngathi umoya ula esintwini umoya ula. Okay. Isoul yomuntu phela la Ngizamchaza umsuka wesibongo. Yeah. Abakomoyo bathi sebehlangana lezinye ikhona lento le angathi ngesintu ngayibeka ngithi kuthiwa yini okuthiwa yi-alliance. Imbumba yabona alliance ukuthi United Nations kuzokuthiwa umbimbi ubambisana imbumba bahlala leminye imindeni babumba iqembu elihle kumbe uhlanga olutsha ukuze angithi imindeni le izama ukubambisana babumba iqembu elitsha okuthiwa ngabenyayi uhlanga lwabenyayi. Okay. Ukulunga kwemindeni ehlukahlukeneyo yikho abelozi ngabenyayi futhi ngaleyo ndlela. Okay. Ukuthi abenyayi kuchaza ukuthi izinhlozi ngabantu ademele belinye ikhole elesabekayo lokuba zinhlozi. Okay. Bethi nxa bezokubhidliza njengoba nje thina ngababhidlisi abelozi sebeyazi yonke into ngayo into abangayaziyo nokuthi uyacheka yingakho abakomoya ubethi abelozi bakwazi ukuthi bahluthule umbuso wesikhalangeni wawu ungaphansi kwendlu yabo Chibundule. Uchibundule asuye wakomoya hatshi asuwakomoya yendlu kodwa ngenxa yobuhloli babo ngenxa yobubhidlisi babo ngoba yiwo amakhosi. Inkosi silozi kuthiwa ngumambo. Amakhosi akuthiwa ngumambo bebehlukana isikhundla ngumambo kanjalo. Kodwa umambo yena-ke owayekhona wawuthiwa nguChilisamuli igama lakhe. Usakhuluma ngabakomoyo ubusuku Chilisamuli. uChilisamuli elindaba kwathiwa uNtshasike lobo uDombo. Okay. Ngisathi mina umambo uphawu lwakhe ukuthi ngumambo wayefaka ubuhlalo obumnyama. Okay. Antili abakakhwini ukhwini limbona ngomqhele lwakhe.
umambo yena wayebonakala ngobuhlali obumnyama. All right. Awuthi nxa ukhuluma naye umambo ungavumi ukumkhangela emehlweni esuku. Hayi. Wawuthi nxa ungena uvele ungene uflathini. Okay. Kuba lokhangelile. Xa ukhuluma naye nje nxa sefuna ukubuza ngoba usuke phela engase kathi mhlawumbe umfihlele enye into esinye isikhathi. Awungakhulumi ngomambo umkhangele sho awubile ukhangele umflathile. Ukhulume kuza kwenza umhloniphi lo obukhuluma naye. Ngoba ungakhuluma into ongazwakaliyo usungadliwa. Awukindlela nje yokuhloniphana ngendlela yokuthi naye azivile. Ngizama ukuhlangana nabantu bakithi nje. Umambo wabusa futhi ngesikhathi esomfecane. Hayi ngizoyikhuluma ngelinye ilanga leyo eyomfecane leyo. All right. Kuba la ngelinye ilanga eyomfecane. That's fine. Kodwa kwakuyisikhathi ezimbi njengoba yizo futhi lezo zimbi yizo ezasungula isizwe sakhe njengoba nje ntemla thina siyinzalo yomfecane. Usakhumbula? Yeah. Kakhulu. Ngapha-ke kube esikhalangeni lokuphetha abelozwi umambo uShilisa Mulu wasengenelwa ngumfecane. Ngafika inkosi uzwa ngendaba kade engenye yezinduna zenkosi uZwide waseMandwandwe. Kodwa wathi sengaphi esekwelika mambo. Okay. Kwathi umambo inkosi uzwa ngendaba namhla isizwe sakuthiwa kuthiwa ngamankoni baseZambia laseTanzania naseMalawi. Yibo abafika babhidliza isizwe sikamambo. Yibo abafika babhidliza. Ngizama ukuchaza ukuthi esikhathini esiningi kuyaye kuthiwe isizwe sikamambo sabhidlizwa inkosi uMzilikazi. Ukuthi ucace phela lapho. Sikhuluma into ekhona singakhuluma inganekwane. Isamambo sadizwa inkosi uzwa ngendaba yamangoni. Yibo abasidilizayo. Yes. Besidilize kunjalo kodwa-ke indlu umambo uShilisa Mulu wabulawa. Kube ngithi mina abanye bathi wazitshefu kanjalo. Kodwa la sebechwame ngakho yingakho lingekho ingcwaba likamambo. Wechanywa ngaye. Okay. Kodwa-ke abanye kube ngithi mina abanye abantu basendlunkulu bakwazi ukuthi baphunyuke abalandeli babo. Bahlala ikakhulu eMpumalanga. Yingakho uzothi nabantu bakomoya kakhulu eMpumalanga. Bafika ngaleyo ndlela ukuthi base besusa lulaka lukabani benkosi uzwa ngendaba. Inkosi uzwa ngendaba la ithema isizulu ukuthi inkosi uMzilikazi isiqala ukuthumela izinhloli. Okay. Ngingcono ngisuke la ngoba babe vele bengazani kusukela le emuva. Ngoba ngithi hayi indaba endele ikhona oyedwa lapha. Hayi ngoba kungcono ukuthi ngcono asuke kodwa uthe esuka lapha kwa amaswazi. Kukhona amaswazi ayawathule eSwazini. Esiza ngapha amaswazi athona asekhathele ngokuhamba. Kunendlovukazi lapha yamaswati lapho okwakuthiwa ngonyamazana. Amaswati athi thina hayi ngcono uzihambile thina siyasiyatha sivile silo umholi wethu la unyamazana. Yikho-ke inkosi ithe mayifika kwelendla bunono kwelikaMthwakazi yathola vele isizwe sime ngabazwana kuliwa
ngoba unyamazana naye wayefuna ukuthi wayefuna ukubhidliza la amaqembu la abomambo la. Okay. Ngoba phakathi kwalawo maqembu kukhona izingane zikaMambo, kukhona Yeah. uNtowetshi lapho ube seMpumalanga ngapha. Inkosi uMzansi mayifika la unyamazana wabona ukuthi hayi le ayingangayikhe le esikhonile lesikhona. Inkosi uMzansi la yenza ubuntu yasi siyacela isihlobo esihle kunyamazana. Wow. Okay. Ukuthi unyamazana abe ngaphansi kwakhe Yeah. njengonkosikazi wakhe. Kwakuyindlela nje yokuthi yi-diplomacy. Yeah. Yeah. Wase ubona ukuthi hayi kuchazwa lapho. Mhm. Waba ngaphansi kwenkosi. Kwase sithi laba abangapha abelusi abanele bese ngihlale esitabini ngaphi. Hayi labo bacelwa ukuthi bebe ingxenye yesizwe kuphiliswane kahle. Hayi ukuthi abantu bahlale ezitabini. Yikho okwabangela ukuthi labo babe ingxenye yesizwe. Yikho okwabangela ukuthi isizwe sithwakaze. Ukuthwakaza kulapho into encane ivele nje iphume nje ukwabona ngesikhathi sebusika. Ebusika lapha izihlahla zabe amahlamvu abebekhithile. Kethi mawungena into engasalaphana isihlahla siqhube nje zithi uyabona kube kuhle nje yazi. Kuthe kuthwakaza khona ekhaya. Isizwe laso sathwakaza. Isizwe sasifana nje esifileyo ngoba ukusuka kwaso le phetsha kwengulukudela azange ngikho lapho abelozi labo ababa yingxenye yesizwe sikaMthwakazi. Ngichaza ukuthi isizwe lesi esasihola ngabelozi okungeniswa kwabalandeli baso isika ngaphansi kwamaNdebele yikho kwenza isizwe samaNdebele siyathwakaza. Okay. Basutha ngumthwakazi. Yabona. Kodwa-ke ikhona into futhi engifuna ukuchaza khona lapho ukuthi inkosi yezwa futhi ukuthi kuthiwa inkosana kaMambo kube ngithi mina indodana kaMambo ikhona. Ziyafisa ukuthi beke behlale phansi bexoxisana kungela kuphakamisa izikhali. Wathiwa amabutho ayemcela. Usaqedisa laphana ngendodana kaMambo. Inkosi yayisiyakho kunendodana. Behlale phansi kuphiliswane kuthandwane. Kwanza kuthiwa amabutho ukuthi ayelanda indodana kaMambo kwakuthi nguNtowetshi igama layo. Okay. Njengoba bengijula lapha ngithe mina isizwe sikaMambo sabhidlizwa ngabalandeli bakazwa ngendaba inkosi uzwa ngendaba. Yeah. Babegqoka ngokufana lamaNdebele. Ngisho ukuthi imvunulo abantu bamabheju lapho lezi injongo. Yeah. Kwaba nzima kuNtowetshi ukuthi awathembe la amajaha abezinjongo la lamabheju. Ngaleso sikhathi uNtowetshi phela wayesethenge isibhamu kumaPutukezi. Bathi nje bathi bamsondelela wabevulela inhlamvu wadubula sibili. Okay. Ngenxa yaleso senzo uNtowetshi kwathwa usemusibhamba igama lakhe. Awusibamba. Ngoba abantu uthenge isibhamu kodwa umusibhamba. Okay. Kodwa bagcine banjiwe injalo elezibhamu. Cabanga ukuthi abantu ababe lezibindi kanjani ukuthi baze balanda umuntu elezibhamu baze bambamba. Okay. Kodwa abambulanga ngoba inkosi yayizange ithi abulawe usibhamba. Hamba naye enkosini waxoxiswana ngendlela inkosi eyifisa ngayo. Yena wathi hayi mina into ngayenza ukuthi nje ngiyehlala kogudu. Ayizange ngimbulela inkosi. Ngizama ukubonisa into eyenzeka esikhathi esiningi abantu bathi bafaka imlando ongayisiwo. Yeah. Lokho ngizama ukuchaza ukuthi le nto iyikhuluma into ethwala olensolo layo gasho ukuthi
hayi unkala ubekhuluma into engekhoyo into ethi wabulawa kanje noma kanje. Into ethi kumuntu uSibambam wase sijaye mina ngcono ngiyosela koGudwa angilankinga siyazihlalela nje kahle. Avukelana kwabamnandi waphekezela waxoxiswa ngenkomo ngoba wasela koGudwa lapho afela khona. Ngizama ukubonisa ukuthi isizwe sakithi ngisebenzisa umlando wesifungo sakho uMoyo ukubonisa umlando wakithi nje wonke. Angithi ukuthi umlando lo wezibongo ngoba izibongo lezitha ngabantu. Nxa ungabe izibongo sukwazi umlando wakithi ukuthi wahamba njani. Hayi ngizayiphetha khona la. Hayi asibonge kakhulu Mr. Nkala. Ulwazi osinikeze lona yazi luyisimangaliso. Ngiyathemba ukuthi umthwakazi nje wonke jikelele uzowujabulela kakhulu umlando osinikeze wona ngoba kuhle ukuthi abantu bazi, kuhle ukuthi abantu bezazi, bazi lapho abaqhamuka khona ukwenzela ukuthi bazi ukuthi bayaphi. So ke hayi siyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi ngokuzayo futhi sizobuya singene sijule ngomlando futhi wesizwe sikaMthwakazi. Kodwa kokwanamhlanje hayi asibonge kakhulu baba, asibonge kakhulu. Ngiyabonga esitsha. Hayi kubonga thina.